Ngalapha ka-Rain. U-Rain uma uthumela ama-complain uyakhalaza, uma kufuneka usubmit-e ulokhu wenza kanjena nje. Nginenkinga nje ka-Rain, angisazi ngempela ukuthi ngenze njani. U-Rain uyangigebhula emalini. U-Rain uvele athathe imali esingavumelananga ngayo, angazi kwenzakalani. Ngifike ngakhokha u-495 ngeyi-30 zawo lenyanga October. Uyaphinda namhlanje uba ziyi-1 November uzothatha 355. Kade ngikhokhile, kade beyivale i-network engasebenzi, angiyazi le mali engake yani. Nangithathe i-package ka-250 bawudonsa kanye mhla ngiqala ukuyivula. Njalo-ke lokho bedonsa o-500. Angazi kwenzakalani ngo-Rain, angazi ngempela ukuthi kwenzakalani uma engigila kanje. Esikhundleni sika-250 abawudonsa ngenyanga badonsa 500. Kulokhu-ke badonse 850. Ngiyakhala impela, ngiyakhalaza ngo-Rain.